Федот Сафронов атынан юрбатағы кинемит библиотека быйыл 95 юбилейді ақсылын белетир. Үйен арат түгер сүзер ұстука кинегалақ төреттемет кинеге храма күн бүгін кен коң сырдық жайға хайымнелақ түгілелер. Улахан жаңы онны оларған Аллах абанен қостырдау, ағыр салылардақ бай кинеге фондылақ. Анбастан үлеләбіт коллегалар бүтін, ханық бүтін бағара бүт, Рима Малышеваны, Иван Кердинская, Афанасий Николаевы, оны датыттары киндер Анбастан библиотека тәрілетін ағына үлелән аспыттары. Оны 1900 бейхенікке ғыллаққа Иван Кердинская орыйын библиотекатын бастықынан тұттар бұта. Урутонна Степан Бағалай бұлысы тігер тұрар еті. Онтон 1900 16 ғыллаққа республика өдінен централизация білеті ағаламыта. Онына тыга библиотекаларын барларын орыйын библиотекатын кеттетенге библиотечная библиографическая классификация көһөрөһөн үлеті ағаламыта. Итинна улахан үлені үппіттара бейге коллегалар бит. Тимофеев Степан Степанович үлелі хайдюбіт олағана. Осипова Татьяна Герасимовна, Семенова Светлана Семеновна, Яковлева Людмила Митрофановна, Қаланникова Лидия Хименевна, кинлер бригада терендер, орыйын тыларын бартын керендер, централизацияны үппіттара. Онтон хеттону сағығын сылларға бейгеме астына ақтабыт, үлелән аспыт келлегелер бітін. Садовникова Евдокия Ивановна, Колпашникова Ирина Ивановна, Чусовская Римма Акимовна, үлелән аспыт, Дешковская Анна Федоровна. Онтон тыгынча 900 ағын дөтіллаққа Иторион библиотека тигер олхагана ПМК начальник Иванов Семен Нилович пристрой детин туттар бите эби Орион библиотека тигер. Тыгынча 900 асыллаққа библиотека тигер Федот Григорьев Сафронов атын иңер биттере. Билген филиал бу полланы хүрбебир. Фонда бу полла опсай Орион үрдүнөн 339-тынча. Атак сырбыга бәтер түрден 9-тынча кинеге лақпет. Сырбыга абонементга барар, читальный залга, на передвижка бар. Биге отдел бут районнағы библиотекалар фондаларын күттүлелер, тоқ бархаңа кәлбік кинегелер, ағатчылар, автордар, бәліқтар барда биге илі бітінен ағар. Тоқ бар кинегені бардын қаз бейдейтін ыламыт обработкалан, филиаллар бұтынан тарғата бұт. Анта филиаллар кәлін бейгеттім налылар, оны тағанан Почта России күттүлелі бейт, подпискаға, қағыттар орны бұт. Білін кәлін үксін краеведческай, республиканскай қағыттар журналар орны болады. Маны тағанан бей фонда бұт, ишінен хранитель фонда ден 2-9-ска 2 үлхетті ақпет. Олар болағына коллекциялар күттүлелілер. Оны бейгек білген сүрін 2 коллекциялар ақпет. Федот Григорьевич Сафронов кені бар, редкай кенегелері. Оны тағанан бұйыл болағына Николай Степанов Тарасович редкай кенегелеріме кені кәтақ библиотекатын кенегеті бейеқі кәліпті. Библиотека билинги сайдыла хуяга олетен кайыс хатамия саңалы салалар. Хол курдук кинемит библиотекаһинен проект үрүләгә салата ситилах түгелелер. Эдер таланак специалисттар хазда түгелен дойду республикада хамагар конкурстарга кыян граннарлары ситиһәлләр. Арылдық бұтыттан бейі бастатан туран харазы некоммерческий организациялар арылдық бұт қолы бір сылынайы филиаллар бұтыр дағаны бәйбетер екі бар қолы бір. Оны қатыға бар, оны малжағарға некоммерческий организация арьямыт федеральный, республиканский, оны районный тағымнақ федеральный грантовый конкурстарға күттабыд. Отайын күттабыд кыйылар, бағылар бұйылғы қолы бір илдар қаңға 2 кыйылақ бұд. Онна буллагана ПФК-га бар, президентский гранга, онна быйылгы улахан сетихи биттен Россия культуратын фондатын гранын каямыт 1 212 сумманы ыламмыт. Бу хылнайы ытылдар литературный фестиваль көмүскүн фестиваль бит колбур жубайт гаста гран ыламмыт. Онна ол фестиваль битер буллагана 2 артынча кихине кабан түрден 5 творческая терәһен ыттыбыт, литературный уроктар, книга сүрәхтән ите, төгөнө костоллар, аны кораттан жукускай кораттан
литература, он журналистика союзун членнере, каленнер чөбайдык же үскүннәх фестиваль болана аспыта. Бу фестиваль бут сылнай болар бабатта ди, оны быйылгы фестиваль холобур саха литературата төрүттемите сүйсү бебе сылыгаранан, онны буллагана юрбаттан төрүттәк сүдү жоммут Ксенофон Дмитриевич Уткин, Николай Иванович Харитонов, онна Степан Федотов тогон хастырыр анамыта. Ол бул гран хумматынан билетерлибит фестиваль болон колобур Россия тагымга тагыстага ди, онун наха үйребит. Опсайна библиотека бир хоруга информационный үле булар. Ол курдук жоңгон дехилендеге септех информацияны трирди. Бумажные носители, электронные носители бара такирен турар. Хеп ол курдук библиотека бутегар элбэх курс ахар. Хеп холобур буллагана жагыстар декадаларга биге хылнай үчү багай компьютерный грамотностен курстары табыт оны. Олоктоктор олус сергейлер, эдетте хуруттаран холобур билингүйега кибербезопасностен олус хытыдык турады бут. Онон каста биле мошенниктер инде күрдү бар болалар, оны би шөбатык сихили, бу компьютеры, приложениялары, сыгырлары кайдак тутталарын үйрөтөбүт библиотекага. Оны астынан агай бараллар. Тугалак болар. Бу боллагана СПФУ нукта бебит проект болар. Open ден центр повышения квалификации бар. Олар кытты бие каста хулбутун сетиилякты күлели турабыт. Оны таңы элбэх курс бола турар. Холобурны хелендега даганы, бу үлехеттер битегер даганы курсы повышения квалификации, семинардер, түгөргостоллар, экзамендерге билимдени, эме библиотека тырытыллар. Холобур онногор бу английский тилге үйрөтөбит. Олар холобур иллең боллактарына келет бие ханар, мына агын бараллар тогожетака билиңи үйеге биге атымны күлелектәпбит. Библиотека дем биле булыргы курдук агар балаганары болбакка элбэх өңөнө биһиги нехеленеге треддектәпбит. Библиотека ден бу хынтыр болар. Кас бирдеки хияка мен санабар библиотека чугас тогодетака краватыттан бара үйдүр бип пола кайда курдук хүрен барачы бут тага книга калбети хүден журнал калбети хүден ото бириген колобор оголор багар улаханда жон оннук акпата болу диханылар хороктор гына барат химирага бут олда буллар билеген информация 1 минут эгер болук хөптү бут интернеттен олин биге хангаттан ханга нималары ая тура бут колобор кайдак бу жонотардан биге туг интерехени ханганы киллереммит көтөлөр хептен сөбүден. Колобор бу СВО жекергеттерин кытта эмие күскөлөлүбүт, мастер-класс, ыйтабыт оглорго, иелерге, колобор ондор келен билечейден кепсетен психологический көмөк көрдүк болор боллага дебитте. Бу сыл олунья иттен библиотека хенен холонко медиа кинтерилленелер. Бу сала библиотека ситемиллетен сырдытар үленисерге улус духовный байындуулун үйетитиге үлени сүрүннүр. Басын тұрауттан үйететі өттүтөрілелейбет әп, отцифровка жағығар, бәбет золотой фон бұд, бәбет нүрбабыт суриятшылара, поэттара, таланна жонларын үлелерін, біле қаралдан қалаларын күрдік тен, онына кәлен оттан әдір үтчат, бәлерін біле научный үлелерге лейін тұтталарғар күрдік тенмет әп. Оны хебәстен отты бәбет сайтыңар бұп-бұд, примерно білейін рабочий форматынан бар. Угол работ, бублин эми оцифровка литература работ, хорох специалисттар бут. Чапанда музея бербет материалларгар. Оттону таханатты бәбет библиотека үттерәһенә элбэх, ол чагырытты хырдыты үлете барар. Тон атын библиотекалар кытарами, филиаллар бутын кытарами связьте халар работа, медиа центр болар бутын быгытнан оттон эти. Хим бир медиа түтүгер биттен барар, арас үйретәһен, холжы біле мастер-класстар, хаңа форматка білен еті, мостен платформа бараларын отты еті, келдер тәнері бет, нәхілектер бет библиотекалары ол чағығар әмет тондық обучение болан аспыта. Библиотека үлетін бір емесірін қайысқатынан оғылыр кенеге егетігер ұйу болар. Манна туханна харастыр әхінлері осколаларынан ұянларынан сылжаныталар. Әбетер қарашанаға атшылар, бүтін қылағынан кәлін өренен әлбәға білен көрен баралар. Оғылыру бейге бұтын ағыға уяр бит, холобur библиотечне öngönü оңор бакка бут, үксүн терәһенинен тақса бут. Ол бетер бихине манна библиотека хигер эре болбакка, тасеттүгөр тақсан. Ол бетер осколаларга, десаттарга, холобur даже реабилитационный центрге тиемит бихиге арас хабаннах, арас темега терәһенлерге да бут, уроктарга да бут. Онуттан бу опсиянын огону жекергени агыга чугатары бутаттан үлебитин кеңетеммит туакка митакса холобур.
чамалары медиа пространствоға аразы сырдаттар информацияны да арзырабыд. Холобу бүгін бейхай өрнек әлілер 2 нөмірдәқ скулаттан бәхіз в класс оғылыра кинлерганан сақа өз қоғандырғар сихили білейлерін кәңгәтер уруғы ұйта тұрабын. Ота механа бар сақа оғыта бәйтін наротын, өбігетін, ұтықтықтақ, кені бұл бай историятын, өйін санатын ұттын халқы жабырықтақ бұлажы. Онан бұл маннық бәйбіт нарот бұт үгәстерігер, оны бұл фольклоругар сығаннақ арас тәрәхәнер ұттар бұт надылақ тяғынығын. Кәліңгі кәміңе ұттын кенеге ағыр оғыттын hem bir barının barerleri, mındık köstörünen ağayak kudduk. Toğa jedegen ügüs oğa hem bir elektronla ötünen tan kinigene ağır bolda. Olar eri oğular ahbattar dikigam hoğ. Oğa hem bikeller, interestler. Üksün ötün jekegeninden töröpütter öyür bolaqtırına oğa ağır. Бу курдук Федот Сафронов атынан юрбатага киннемит библиотека үйөстө телчекелбит бай билитин историятын оннан ыгы кемсайдытын теңге сөпкө жөрелен хайымнялахты күлелир. Аспыт үйеге, аспыт кемнерге, кемнәг, олорын аспыттарын, кемнәг ханнык суолунан барбыттарын ябукини. Бу библиотека бартыгар сырдатар, үйретер кийин болар. Онан оттон Ханнык да кемнәгы библиотека үләһеттерин очотагы да кемнәгы болу, билинги да кемнәгы болу. Биһиги олак кен туттабы кинилеринен онна бу манна арас кайскандан бары үлелилер комплектование болун. Бу безвозмездное ден эми то кайска эми бар, политический өттө бар. Бу жону Келмесе кичиги даганы бунюрба туһунан боллун, дойду туһунан боллун, сакахерин туһунан боллун. Бу кихи туһунан кырда кеми кинлер библиографический указатель оңороннор. Бу дойдурдунан бирере Россияга була ан дойдурдунан бу кихини, онна бу историяны карастыр, бу биллерер жоннор болалар. Онун өссө даганы уһун кемге дылы биги Oğlar bud, kençari ütçetler bud, idde bara turdunlar bihi olaren aspet istoriyaları kim domnullabatın, tohtumnullabatın gen bağa sanabın össetiyetteğim bollun.